Nirmala ke Nyambia Kamalka nor online TV channel. Kajan guas me barodan palpin kalar konkaling kajan guas me. Take alert goro banaling gua leran yama bana writing kajan guas me rush mishalat chaladu nene take a ding tichi jian and tema tijian ray which Kanasir Wikan Kolang Bana Rajamo Banaja Queen Ere Ler Kaname Katadan and Chajanun Kaja Lerdiana Bana Queen take a Lermichala Dunene Wakuma South Sudan Kajan Guasame Wachigun Yaleka Ko Biken Quern Dr. Machar Biken a Ger Bana Jomo Banaja Queen Kadobadan Chai Nunkaja Bana Yoga Racha Kaki Kor SPLMIO ken core SSPDF katadan len marudin kaje ray wecha ka South Sudan ken kono nyamre ler kan me mi jiram jidit gore jen wo jender jen nyoka nasin ko ken ko de ler ci de kan chamala chup gonnatin gor kon ken wo de ka wotin bana jo me bana jeling ray ler kan me ler nyam bana lar ke jen gwasa me shala do ne shala do shadi ni SSPDF chakanen din SSPDF chakanen wo ken put ken jen kare wikan nasir awu kare wikulang kedua berani calat kerja calat doken catur bieli to shop ke bangwan ala military vehicle washa kenen putken weekend kedua berani wikulang keroja dan calat kerja waken putken kuala kuja mana putka bate kerja mencalat guasme calat dua berani putka ke wati kerol macet tua kewi yara diu guas dan ciurin latin ke ciurin station tin kata dan en let korodin kerja dia je ke kor guasen bi aja ngajen no ken dijiti chala dan go chicken jen lo chaka jak ede kan gwa dan te civilian tere wi kan nasir ede kan o mak wa gwa da mo chako ju ka chaka nak nei tingwan wa chaka mach meti shop ko wal bakel ki won yam ko do bana chala ke je education bor ko shiga jen ro wokan kor ma wokan ter kire me shaling no kan shikaru ya lakan wote ka kon midi top kan gor no de kan civilian ke je wi daga na kap ko bom ko de lo re wich kan nasir anta ma kuraja dana cha kwen chala do kan ci torbel shu ko bangwan shigro woch wakar gwada danan we ka wulang ka torbel to wa tinken ke de ni do badana putken ka je chala da wote ka misunderstanding miji to ka wi yara diu ajan jodan an cha kwen na mo Jawan bana raitin nyoka jan guasame ba dung rajadan inshallah da ku makirma yadit en kanishi gurin ya leka ka jan guasame ko bikan gua Dr. Riek Machar bikan moy karam do dien chajo mo chaje kwene kenen tama jena gorno banyo ya kel waso Sudan government or yalekan wo bika first by president Dr. Riek Machar bikan gwade bikan moy karada din wajo me be ka kirma yadit ko do bran chikan mat ke je ka bondien chikala ne ka jo mashallah wude shal ke Martin Elia Lumoro ala cabinet minister and secretary High level standing committee ka kimala wachi ka report kan thapare wiki juban go chityang gwazdan bene kuma SPLMIO leader Dr. Riek Machar bene gwada bene mo karara dien ko gone no bi male da ne cha tan koron kin dangro dol badak bangot kamu we ka wonyam ki bikne mal mo bene implement ko shi male me male da ne cha tan koron kin dangro dol badak man chal revitalized peace agreement charo da bakap chong kana ka kon ready ni long ko kimal ka kujamo chimal charo bakap chong ko te Dr. Riek Machar ete dualti jen ka wajdan chikana lat shikala ngo shikan committee shikan ka kwancha na jome chana jamaling ba te do mi chikana lat ka je ko do badana gor kan no de na de kan tilat ko ne re which de konaling to the agreement shall urgently convene a meeting to recognize the legitimate SPLMIO faction for continued implementation of the axis. We will have to recognize according to the agreement and Ramuraje Ramadan Empire Konjo de Pai Konaling with Shalka Martin Elia Lumoro a Jana Konbaka let Kel Ke Kumi Men Pyro the Watch a lamentige interim government Menchiro the Watch Dr. Riek Machar allow Bon and both Ke a par Kore Wiki Juba a Kenebuga let Kel Kaje Neme Jen Joe Dane Shakon Lat Tabanden Gaire Wika South Sudan ke 2016 gwade dane shi kori shi ka mad long me cha Dr. Riek Machar chaje watch re which ka South Sudan me chaje join ko Congo chuto go no chwa gware chaje mu karada dien mi matabanden gaje nteme nyokuma kame nyoka je kalani chanje linkela nyok according to the constitution of the SPLMIO itself
which party is legitimate? The one that has rebelled outside? The one that is hiding? The one that is self-exiled? Or the one that is with us in the government? Jo wala da gwasa me jani kuma ndian gwaye men lat ke de legitimate ke kuma maronko dere rom ke kuma kirma yadit la kuma raike kir kendera kuma espele mayu ngure wujen tema ke juba ke dera kuma espele mayu endan enterar rewi ke juba cheke ngai kono no natanelo yetcherode wuch rewi ke juba ka kwit gwade dan me kap kanatin me kap ko kuma espele mayu me charoro wuch ko logo baje yen ci ko ci kirma yadi din tam ci kul gujino ne din kon ngure wuch tin kon tin la loyal ka jan kire ci ne din kon tin la loyal ka darim machar ka kuma espele mayo jana belet kel ka ke jenen yen nen yenen tam lat ken no kuma nant dore jin kuma jengni jen so kuma menelet ka jeme tangi ga 2018 jana jen kuma dana ngure wuch no mo jen joran ci kene kon tara nyoko mulin kona ka ta dan lat kene je because every party has a constitution. A party is actually a government. It has a constitution, it has laws, rules, and regulations. We will follow those. Gwa ka jodan tikan lat gwa same kanito benelet kel kanidin kontin la interim tin boske a parkol aswela mayo tikan la ronana kaninatin kontin chi defek Dr. Riek Machar ka kuma aswela mayo tin tere which ka juba kanishine let ka kel ko kan malet kana chika defek ka kuma aswela mayo ka kujamo chika langoda la ji aswela mayo charoj mo chajalar ne nasanelo yet ko dobe dane chikana lat keje me chagu jeno kirma yadi netin kontin ngot ko murai keje entame kanidin kontin chakok tila loyal keje tin chuma loyal ka Dr. Riek Machar chana jo me chana janyok mulin kono nyok ka jawon chalat gwase me wa kuma espele mayo chikan claim ki chikan larenene kene jen the only group ki bonen dinijen remalka me chiku maltain karun kina dangre wel badak lo lenya bonten koken but chaje larenene wa swa SSOA so Sudan Opposition Alliance wa kan tika ke bond chop ko badak kan bona to wa kan kanite konte chore malka me lat ke re which ka Kenya la timana peace initiative wa part ni diala wa jan manu de raw ci kuma kin ya di kula lad nene kana kuma espele mayo chen teleje ngoda ba so Sudan der wo nyam ka partin content re wujin tama kana to part ni de chop ka 42 parties in this government takatin ki re kuma ka kin ya di 42 parties me espele mayo te jortin karwa jidani kalat keje akana kuma espele mayo teleje lonke teleje chuonko dara tike dimane te dara lat ko kum kema yadit ka jo dana chikan lat chana jo me chan jamilin ka dobrana chalat keja. The SPLMIO claims to be the only one group, but then the SOA, South Sudan Opposition Alliance, have 8. So the other parties, we call them OPP, have 20, and then you have the FDs. So you're talking about 42 parties in this government. So the fact that one faction of the SPLMIO is not there does not nullify, does not annul the agreement. Kajon chalat gwase me Michael Makuilwes ran information minister ka government kirma yadit Michael Makuilwes chelari nene ajani nene ajani Riek Machar no baja woj ko jan chetelwang ka jan gwase me ka kwije mo baja yu woj ko jan ti under investigation tele jelwang ko te ke demand deralat raja me ajoma chala the minister information la Michael Makuilwes ngai kon dial Michael Makuilwes den wala de Michael Makuilwes aramata gen Dr. Riek Machar kenetin kon tin chung ka Dr. Riek Machar ke chajo mo chaja kwen netin kon chung ke kum ke yadit ke warga masha gor ka dobran ci Michael Makuilwes delat ke je wa par kol kene team de menan ci won yalla ke wate tiken ko bi ke warga bi kene gor ko ba netin kon tin ci jere wech ka juba ka spele mayo ba got ken ba ga nyoko mo moy ke wone ka Dr. Riek Machar ente dol yena re duara ka jen jowo ci kana lat kan ba ne diala ti ba ka yik replace ba got ken ba mo kene ko ken ba ko ma team do diem no bumbum ba nyoko mo ko ngeje ko kuimal ka man gorga no be bere wi ka South Sudan ken revitalized peace e chata in 2018 chede pak ba yiglat chengtiken jor ka raja dana chalat
Michael Makwel weska jawdana chalat gwasame jene bane diala content ping Dr. Machar ne de content cha yen mene ne diala content cha ren bare wiki juba ba got ken ba ga moy ka kaneti ko ken chana jawde chan jamilin gwadame. As for the vacancies, those who vacated, the vacancies vacated belong to IO. And it is the interim body or the transitional body of the IO that will write to His Excellency the President that these people have already gone. We are requesting your offices, your good offices, to relieve them and appoint A, B, C, D in their places. It's not our work, it is not the work of, but we will request them to consider that because we cannot continue with these vacancies vacated. So it is the committee, the IO committee that will be writing to the President for the relief of those who have already defected or under arrest or on hiding. These are the people who will be relieved so that the others are appointed in their places. Michael Makwel weska jawdana shaling jagwasame jene benedin konti la kumes fele mayotin kontin ci defek tin ping par kol ga jen gwasame kani kontin buar ga biegor ko bika goten kontin te bank spele mayo la gonnen kontin ti luag yena including Dr. Macharan te gwadran cha yenten dore wona kani diala ko kena kontin te luag yena ka blue house kan bika gwasken dial beken ko moy kani ko ken neme cha jenok cha reject kumes fele mayo lar kenano shalat gwasame che chuong ka che me goro de na wo nyamten chikan jodana shalat akum ke ma yadi chikana lok ban nyu jigal hera dien an biata kamal bye bye.